Sibingelele. Kule video ngifisa ukukhuluma ngohlobo lomuntu ospecial. If ngithi uspecial ngisho ukuthi that person is one of a kind. Into challenge ukuthi lo hlobo lwalabantu ngizokhuluma ngalo manje alisatholakali kalula. Uma ukuthi lisatholakala angazi, but uma ngithi ngiyabheka ngokwami ngibona ngathi alisatholakali lo hlobo lalo muntu engizokhuluma ngaye. Lo muntu engizokhuluma ngayo umuntu onalama qualities awu-3. Akukhathalekile ukuthi uyikhona noma kalona, umuntu onalama qualities awu-3, lo muntu loyo ubusisekile, umuntu nje obusisekile. Nawa-ke lama qualities. Number 3, umuntu okwazi ukubonga. Umuntu okwazi ukubonga. Hey bafethu, abantu abaningi bayakwazi ukucela and baza nawo wonke amaqhinga mase kumele ukuthi umuntu acele, kodwa iphathi ebakhohlwayo iphathi yokubonga. Yabona umuntu okwazi ukubonga ubusisekile lowo muntu, okwazi ukubuyela back kumuntu. Ngisho ngathiwa lowo muntu okusizile mhlambe naxabana ngoba ukuthi anisazwani, kodwa ukwazi ukuzehlisa ubuyele back uyobonga ukuthi no mfethu ngiyabonga, bengeke ngize ngibe la ngikhona manje if it wasn't for wena. Noma saxabana kodwa akujike ukuthi ube negalelo empilweni yami ukuthi ngiphumelele, ngiyabonga. Ayivimnika umuntu amandla lento yokubonga, yabo, ngoba usuke ungabongi yena kuphela siqu sakhe, usukubonga nezingilosi ezimbathile nabantu bakuba abambatha mhla evukwa umoya wokuthi uyakusiza. Ayekho into ekunika amandla njengokuthi ukwazi ukubonga. Lezi zinto lezi engizibalayo izinto ezibalulekile kodwa ziyahlula, kodwa futhi umuntu zimnika amandla, zambusisa umuntu ukwazi ukuthi ubonge. Abantu abaningi abakwazi ukubonga. Bese kuthi number 2, into enika amandla nekuphakamisayo ilento yokwazi ukuzehlisa. Abantu abaningi abakwazi ukuzehlisa. Yabo kunemndeni engasoze yaphumelela, eminye yalowo mndeni mhlawumbe uthola ukuthi izophumelela sekukude, impumelelo yayo izoba delayed ngenxa yokuthi babe nempakamo. Uthola ukuthi impumelelo yabo yayibekwe kumuntu thizeni oyedwa emndenini, ukuthi nina impumelelo yeni yovela ngalo muntu, kodwa ngenxa yokuthi banempakamo uthola ukuthi lowo muntu loyo uyena umuntu abambukela phansi. Uthola ukuthi impumelelo yawo umndeni ayisophindi ifike. Khona imndeni kanjalo. Uthola ukuthi lo muntu lo okuyena obekiwe ukuthi akabe isibane la ekhaya uyena ozoqaqa amaketango ukuthi umndeni uphumelele, uthola baze bambukele phansi bangafuni ngisho ukumusa. Impakamo ayive ivimbana. Impakamo ayive ingayisani ndawo, iyabambana. Kokunye kuyenzeka uthola ukuthi impumelelo yakho ibekwe komunye umuntu, lo muntu uthola uyena ozoku-approach athi ufuna ukusebenza nawe, kodwa wena ngoba unempakamo uziphakamise, lidlule ithuba lakho, lidlule i-opportunity yakho. So ubusisekile umuntu okwazi ukuthi azehlise. Kuzothi number 1, umuntu ongapheli amandla ekwenzeni okuhle. Ubusisekile lowo muntu ongapheli amandla ekwenzeni okuhle for abanye abantu. Yabona into edala ukuthi umuntu ayeke ukwenza okuhle for abanye abantu ukuthi abantu aba-appreciate umuntu menzele okuhle, abonge ngeplate ongalazi egcweleni. Nqaba yabantu asabasayina phansi wathi mina ngisophinde ngimsize umuntu, ngisho womndeni, ngisho ngakhala inyembezi ngisophinde ngimsize, ngenxa yokuthi umuntu umsize uzomfundisela izingane zakhe emavasithi wenze konke akubonge ngeplate ongalazi egcweleni. So inqwaba yabantu basayina wathi ngisho ngathiwa wakithi igaza ngisophinde ngimsize. So umuntu ongapheli amandla ekutheni enze okuhle for abanye abantu
noma bona bengakubuyisi okuhle, lo muntu loyo ubusisekile. Yabo, kunzima ukubonga, kodwa kukunika amandla kuyakuphakamisa. Kunzima ukuzehlisa, kodwa kukunika amandla kuyakuphakamisa. Kunzima ukungapheli amandla ekwenzeni okuhle for abanye abantu, kodwa kuyakuphakamisa. Lezi zinto umuntu zimbeka esicongweni, kodwa kuve kunzima ukuzenza. Ngicela ukuthi ngibambe la. Siyabonga kakhulu.